Eso kuwateka kandi akujugana ko najaweka ko akora abaweka omusujja abaka wena mukuru w'ibyamagara ahwa district ya Kibale James Asimwe nagira ngo mushija gweyongire okurugira reports za kutunga okurugoma rwarwo no mu district eji twina amarwaro mwenda ga government bita amarwaro gona hamuna gaba partners gapika amarwaro 35 but as government twina one health center for 7 health center 3 and 1 health center 2 baitu hatukubaliza hati mu district yenu kintu ekitalibaniza communities zaitu buli muswija turozere kuruga mu wiki 15 kwika mu wiki ya 28 omuswija ni kugenda ni gweyongera Asimwe yashobora nshonga hezbari kutekateka kubazongiza omuswija mu district eji tukira muno kutunga omuswija ni gweyongera mu district muno mu bwire bwenjura enjura kwevamu webana yehwayo abokumubuguzaara muno temperatures rising ziretereza conditions zinungiza omubuguzaara so mubuguzaara ukasanga gwino abantu abalero omuswija kigwanguhira muno kuruba so omuswija guya muntu wondi kugenda muntu wondi. Dr. Kasanga Chikahwa Andrew mukuru w'irwaro erya Kibale Health Center yakana nagira ngo muringo hogo mushwija gweyongiremo ahirwaro ryabo ngwera rikiriza. Not only before you can mention malaria, okay, malaria the epidemic we seem to be running into an epidemic. The numbers is gurukire zishira kuba nazo. Najya kwesanga abaroire boruzire ngo munkago fune mukabaroire 30 baina malaria. Baitu kimuhaliye byo malaria kiserekireta ndabantu abamwe tebacyawo nibijanja bo muswija bonde bemera dozi zitahikira. Dr. Kasanga nagira ngo bashazire muno kuhindura aha muringo hogo bari kujanja bamu kugira ngo batangire hamwe no kurwanisa omuswijogo tukahindura mu njanja yo muswija tukahira dozo zimazireyo tongere tukebera toro guhoiremo hanyuma tukongere dozi naborabo okizire no horo okizire aho iro kwezi komo tukongera dozi yo mubazi niko mu omuswija guhoira mu kimo musaye baita abantu bakukifaa kukihondera abandi ne bayikarahero mosquito nets bakuzikozesa nikiswaza muno nti abandi obutimba ni bakuna na hati bacyakusobora ni bundetere tutu amarwaro gona getwine gaina basaba kumara abaroho obwire bwona kandi bazi kubwaho tikimanyisa nti oleke kujja mu irwaro engemu bazo kusobora kusanga ehoire baitu ubururu omusaho kuhereza obuhabuzi olingora asobora kubwenjanja embazi tukufuna tekusobora kutumara ho itwena kutujanja baitu bwebero tugibayereza okurgira Dr. Kasanga bariyo nibafayo munonga okushomesa abantu okwerinda omushwija hamwe no kurwanisa ekizibu cy'abana okutwarenda barubato as our setup in the radio programs ntukwatamo na habigamba bikwatagana na teenage pregnancy tusomesa abakyara tubagamba abana babateko masomero rundi yo nabazaira family yona tubasomesa abana ro masomero mwana ali masomero bakwa nasoma aina munengeso takusobora kumalira natwarenda rundo narwo mu isomero ate cyo tukisomesa muno kiteka isera muno niko tusobore kufuna abantu bakoze reki abasomere beyongera mbiri wa maiso mukuru w'ibyamagara muri Kibale James Asimwe nagira ngo hari amagombora gatine marwaro ga government mu district kandi ikintu kibateganisa mu byamagara 5 sub counties ezitaina obuhereza bwa marwaro ga government mu sub counties itanezo tukuyamba amarwaro agamburi omo getwa kwesire private facilities hamuna PNFPs amarwaro agentongole gamba ngaba Catholics obaga Protestants baba tayire baitu tusaba government amagombora agasigire gatwina health center 3 tusobole kutunga sente tumbeke amarwaro ga health center 3 katutekeye abakozi nuko abantu baitu basobole kufuna obuhereza kurura abatukwa nturura statistics za Kibale center 4 omuswija tukesanga mbu mu myaka gw'ebyensimbi 2023-2024 twalina abarwaire batayito kandi abarwaire abo bali 12,252 baitu kwe twize mu mwaka oguhoiro gw'ebyensimbi 2024-2025 twayesanga mbu omuwendo gukeyongeraho twafuna abarwaire 3,554 ikimanyisa ki b'omuswija tukyagwina kandi tukyagulwara muno baitu tusiba gutangira omunyamakuru wetu yaganira n'abantu mu district eji kandi bamuhereza enteekateeka yabo aha mushija gw'ensiri hati kale nko omusija gukusinga kuba nigweyongera batugabiraga obutimba emisija niwe nebe ekendeire ate obukya batugabira obutimba batuhaire bona busaha ino obutimba buramu mu kyaro bona bukadibuka
bokurora abainaho obutimba abwire buno akaramu niba abakazi abainenda bakuba nibagenda kutandika kugemesa n'okuzaara nibo bakuheereza ki obutimba. Omushwija gw'ensiri ni zimwe aha ndwara ezirikwita abanyayuganda bingi kandi gavumenti etwire neteekaho emiringo etari emwe n'emwe okugira ngu erwanise omushwija ogu. Ashakwa Onesimus Turyahabwe aha bwa Tayari West omuri Kibaale.